jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Jenoside muri Srebrenica ifatwa nko mu bwicanyi ndengakamere bwibasiye ubwoko runaka bwagiye buba ku mugabane w'Uburayi mu bihe bitandukanye nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Mu minsi 5 gusa abayisilamu muri Bosnia kuri ubu yabaye Bosnia-Herzegovina biganjemo abagabo n'abahungu badafite intwaro bishwe na unit ya gisirikare yiganjemo abaserbe muri Bosnia bari mu ngabo za Republika Srpska. Agace kigenzura ko muri Bosnia-Herzegovina abagore ibihumbi bafatwa ku ngufu. Mu ntambara ya Croatia mbere gato y'intambara ya Bosnia, Radovan Karadzic wari perezida wa Republika Srpska mu ntambara ya Bosnia yavugiye mu nteko ishinga amategeko aciye ku mayange umugambi wari uhari wo kurimbura abayisilamu bo muri Bosnia. Iyi niyo nzira mwifuza kubona Bosnia na Herzegovina inyuramo, inzira y'umusaraba igana ikuzimu Slovenia na Croatia zanyuzemo. Ntimutekereze ko muzayobora Bosnia na Herzegovina mu rwobo. Nimukomeza abayisilamu bose tuzabarimbura kubera ibyo mukora. Abayisilamu ntibazashobora kwirwanaho intambara niza muri iki gihugu. Uyu mugabo afatwa nk'inshuramugambi w'iyi jenoside yahamijwe ibyaha bya jenoside ibyibasiye inyokomuntu n'iby'intambara n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu yahoze ari Yugoslavia. Gusa amateka y'iyi jenoside n'intangiriro y'urwango abayisilamu muri Bosnia bagiriwe ntibitangirira hano. Nyuma yo gusenyuka kwa Yugoslavia, intambara z'amasasu z'urudaca zaratangiye zihera muri Slovenia na Croatia nyuma zijya no muri Bosnia. Nubwo hari ibihombo bikomeye ku mpande zose zari mu ntambara, abayisilamu muri Bosnia nibo bagizweho ingaruka zikomeye n'iyi ntambara. Nyuma y'ukwezi Bosnia ibonye ubwigenge muri Werurwe 1992, umutwe wa gisirikare wakoraga muri Serbia wagabye ibitero mu mujyi wa Bijeljina wica abasivili batari abaserbe bari hagati ya 48 na 78 mu minsi umwe gusa. Ibi byari nk'intangiriro y'ibizaba mu gihe cy'imyaka 4 yakurikiyeho yo kwica, kwanga no gufata ku ngufu. Nyuma y'igihe gito n'indi mijyi ikora ku mupaka wa Serbia nayo yagabweho ibitero hagati y'Gicurasi na Kanama 1992 mu mujyi wa Prijedor. Abasivili barenga 3,100 biganjemo abayisilamu barishwe. Kuva ubu bwicanyi bwatangiye no mu bindi bice bihana imbibi n'umupaka wa Serbia. Intego yese yigaragaza ko yari ukwica buri muyisilamu utuye muri utwo duce. Mu mujyi wa Vishgar hagati ya Mata na Kanama 1992 abandi bayisilamu muri Bosnia 3,000 barishwe, 70 muri bo bafungirwa hamwe batwikwa ari bazima. Nyuma nibwo hatangiye gahunda yo kubakusanyiriza hamwe mu nkambi. Hari hoteli imwe muri ako gace yakusanyirijwemo abagore n'abakobwa barimo n'abafite imyaka 7 gusa ngo basambanyirizwemo ku gahato. Ni ibikorwa byamaze amezi hafi 8. Mu mpera za 1992 habaroga barenga 3,000 biciye mu mijyi ya Zvomik, Vranica na Tuzla. Ubwicanyi bwabaye mu mujyi wa Foča bukagoma barenga 2,700 bwaharuye inzira bunerekana ishusho rusange biri gutegurwa bizaba mu mujyi wa Srebrenica mu 1995. Agace kagenzurwaga na Loni kari karatanze ubuhungiro ko muri Srebrenica kagwema barenga 8,300 wari umujyi wa nyuma mu burasirazuba bwa Bosnia abayisilamu bari barirukanywemo. N'ubwicanyi bwabaye hagati ya tariki 11 n'iya 22 Nyakanga mu 1995. Aha niho bari baracukuye izo mva nini. Aha nari njyamye hano. Vidiš liva puna mrtvi. Uzi kubona imbuga yose yuzuye imirambo ugahaguruka. Ustaneš. Aha niho hari izo mva nini. Nazinyuze ku ruhande ndagenda. Mevledin n'umwe mu barokotse ubwo bwicanyi iyo bisobanura ntibimworohera kubera intimba afite ku mutima. Gusa avuga ko yarokowe nuko yagize nk'uwapfuye. Ubwo bwicanyi kimwe n'ubundi bwaberaga mu mujyi wa Sarajevo nibwo bwabaye impamvu ebyiri z'ingenzi zatumye umuryango mpuzamahanga utabara. Imibare ya nyuma y'intambara yerekana ko abarenga 34 b'abayisilamu muri Bosnia bishwe kandi abenshi muri bo bari abasivili. Abagore n'abakobwa barenga 50 bafatwa ku ngufu. Imibare iheruka mu 2013 yerekana ko abayisilamu mu bice by'uburengerazuba n'amajyaruguru ya Bosnia bagabanyutse ku kigero kiri hagati ya 50 n'100%. Amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Dayton muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize iherezo ku ntambara. Ubwicanyi bwo muri Srebrenica bwiswe jenoside n'urukiko mpuzamahanga, ariko ubundi bwicanyi bwakorewe abayisilamu bindi bice byo muri Bosnia ntibwiswe jenoside. Haracyari abagize uruhare muri jenoside byaba ari ukwica no gufata ku ngufu abagore b'abayisilamu muri Bosnia bakidedembya. Abayisilamu muri Bosnia na n'ubu baracyavuga ko nta butabera barabona.